بسم الله الرحمن الرحيم ابن خدای پر دلوان کار. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين گوتن الدور حرفت کرکیری الدسپیکا سورة بقره بوریا. اف آیتت حلال کرن و حرام کرن و هدایت خدا آیتت کتاب رهن و اشکرانه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اندی امین ما اف قرآن بزمان عربا یا اینا یا خاره دا بلکی هین گلی عربا ادر رامانت و بگهن و کاری هدایت و بکن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اب اینا نخارا ذی قرآن ام بوتا ای پیغمبر باشترین سرهاتیا ودگرین اگرچه بری هات نخاروه بوتا تو ات در حقا وان سرهاتیا دا اجبه آگه ها بوی تتشتک جنت زانی. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين تو ای پیغمبر بو ملت خو گوتنا یوسفی بیجا دمیوی گوتیا باب خو هندی ازم مند خونه دات دیت 11 ستیرا و روژ هی ویجی خو بو من ادچه ماندن و اف خونه بو یوسفی مزگینی اک بو ابوی پیکا بلند یا او ات دنیای و آخرت دا دیگهتی. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعقوب صلاف لبن قوتا كرخو يوسفي أي كركي من تفي خونا خوب برايت خو نبيجا داو حسیدی بتانه بن و دجمناتی تا نکن و پیلان گیری دجی تا نکن و تا تیب بن هندی شیطانه او بمروبی دجمنکی آشکرایا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكان چوا خدایتا اف خونه نیشاته دا و صعودتا هل بجرت و زانین تعبیر خونت مروفا نیشاته داد و ده قنجیا خل سرتول سر بنامالا یعقوبی اب پیغمبرینی پیک اینت كان چوا وی قنجیا خو اب پیغمبرینی السر هر دو بابتا ابراهیم و اسحاقی بری نکا پیک اینا بو هندی خدایتا یه پرزانایا اپوی يه او هل بجيرت جبانيت خو يكار بنا جهت ريفا برنا كار بنيت خدا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أبرستي ادسرهاتيا يوسف برايت ويدا عبرة دليل السرشيانو كار بنا جهيا خدهبون بوية بسيارة سرهاتية وان بكت. وحسبك سرهت يوان بزانت. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. دم برابابت يوسفي اتنفر خدا قوتي هندي يوسف برايوي
يه داي بابينا او النك باب ما اجما خوشتویترن او وان هر دوا پیشمت خط و هم کمکا خودان هزو هجمارین هندی باب مایا یدخلتیا که اشکرا دا و به اگر که درست یا ام بزانین او وان هر دوا بسرمت اخت اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. این یوسفی بکشن یان جیوی ابهاوینا عردک دیرش آواهیا ویانا باب هوا بو هوا ابتن دمینت و ده بریوی کفت هوا و این پشتی کشتنا یوسفی یان دیر کرناوی ده زورن توبه کن و داخازش خوده کن و او گناه هوا جبت. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اکیش برایت یوسفی گوت هین یوسفی نکجن بلوی پاوینا ات بنه بیرکه دا هندک کاروانیت ریونک دوی بخو هلینن و بن و هین دجوی رحت بن و هاو جناکت هینوی بکجن اگر راست هوا او کربتا دل خو یا هینت بیجن. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. برایت یوسفی پشتی السرهند کم بوین کوی دیر بکن گوتن ای باب ما بوچی باوریاتنا ایتن تو یوسفی پیلی پیویا ما و هم برایت وینه و مخیر ویدوید و ده چاو خودینه و ده شیرتت باش لیکین. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صباحی توی ادگل ما فرکت جروانی بلاو بیتو بچتو کیفه بکت و بلاو بخویاریا بکت و هندی امین ام دویش هر تشتکی تجه بطرسی پارزین. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعقوب قوت بمن نخو شاهينوي ببنت جرواني وصبر من نايت أو النك من نبت وإذا ترسم هنجي غافل ببن فيجا قوركوي بخوت. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. برایت یوسفی گوتا باب خو سینت بت اگر گرگی او خار و ام کمکا بهزین او هنگی امد زیان کارین و چه خیرت سر منینه و چه مفا ات مدانینه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ایناوی او دگلوان هنارت و دموان او بریول سرهند کم بوین کوی بکنت بنه بیره دا و ما وحی بو یوسفی هنارت کتل پاشاروج دیوی کاروان دایا نافچاوت وان و او پوی چند نحسین و نزانن. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. و برایت یوسفی عیشا هاتنا نکباب خو کرنگری و مخابنی راهلان. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا
لصادقين. وان گوت ای باب ما هندی ام بوین ام چوین دا غاردان و آرمان جانه بکین و ما یوسف هیلا النک جلک و خارن خو و ما تخسیرید پارستنا ویدا نکر بو بلکی ما او هیلا بول جهک امین و دلیوه کاکیم ام شوی غافل بوین اینا گرگی او خار و اگر خو ام اترازدگوجی بین تو باورش منا کی چونکی تو گلک حش یوسفید کی. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وان كراسي وي إنا وخوينكش درو ونيا يوسفي تدابو دا أو وي بخبكنا الشاهد السراستياخو بل أو بدليل درووان چونكي كراسي ساخلن بو نهات بو دراندن إنا باب وان يعقوبي قوت مسألة يوصانينا وكيهنت بجن بلكي نفسيت هوايت خراب كاركي كريت هت در حقا يوسفي دا اب هواي دايا كرن و او کار البر هوای شیرین کری و یش هوا و کارکی باشه بجا صبر کشانا من دیا جوان بد و از گازنده خوب و چم رو و ناکم و دی داخازا هاری کاریش خوده کم السرویتش تهینش دره و سالو خدن. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. و کومکا ریونگا هات وان ایک هنارت دا آوه بوان بیند و جادم وان سطلا خود دا هلایت بیر دا یوسفی خوبه وگرد اینا خودان سطل گوت مزگینی او کرکک هجایه و برایت یوسفی و اول نزیکی وی بون خوبه نه اینا در و یوسفی جی مثلا خوب وان نگوت و نگوت او برایت منن اج ترست هنده دا کو برایت وی بکجن وان گوت اوه پرطالك ميا املت گریاین و خودت زانی کان او ده چل یوسفی کن. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. و برایتوی او اپ بهایی که کمش در همه فروتا ریونگا و همه وان بست ویا بالاویش خوبکن لو وان دل خو نبره مالک بوش چونکی وان ندزانی بهای ویل نک خود چنده. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودم الريفنغا يوسف بريا مصري عزيز مصري هو وزير بو او اجوان كري ويقوتا جناخو سر دريك باشد قلوي بكا وجهك بقدر بده بلكي ام مفايش خزمت كارياوي ببينين ينجي ام وي بخو وكي كراكي لبكين وكان چاو ما يوسف رزگار كر وعزيز مصري لكرا خدان وصام جهك باش بوي العرض مصري دانا وما جنجينية ويكرنت دستي ويدا ودا ام اش الظانين تعبير خونا نشوي بدين وجدا او اب خونا بزانت كان الباشروج دي چه وخده فرمان خو اب جهت اينت كس نشد حكمي راوستينت بلي پتريا مروفان نزانن.
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودم يوسف گهشتیه تمامیا هز و گنجینیا خو مزانین تی گهشتن دایه و وکی وی جزایی ام ات دین قنجیکارا جی اجبر قنجیکاری وان و بصبر اینانک بو پیغمبری صلاف لیبن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. و جنك عزيزي او يوسفت مالا ويداش بر فيانا وي يا دجوار بوي و جوانيا ويا زيدا اپن نرمي و نازكي و او پنكخو و داخاس كر و درگه الخو يوسفي گرتن و قوت لزيبك اپنك من و ورع ايناوي قوت از خوب خودت پارزم اجوی تشتی تو بری من اتدایه و از خیانت المظن خوبکم ی قدر من گرتی ازت مالاوی دا خیانت الویناکم هندی اوه ی زورداری بکتنو وی تشتی بکت ی بوی ندرست اپ مرات ناکوت. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. و پراستی دلوی چو خرابیه و هات سر دل یوسفی کو گهداری او بکت اگرش برهند نبا کوی آیتکش آیتت خدای خودیت او اجوی تشتی پاش و بر ی دلوی گوتیه و هما ما او آیت نشاویدا دام خرابی و کریتی شوی پاش و ببین هندی او شوان بن یتمیت پاقجو هل بجارتی بو پیغمبرینیه بو ایت کو اخلاصت پرستن و توحید خود دا کری. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. و یوسفی پلس قستا درگهی کرده درکوت و اوی لس کردوی بگرد و وی کراسوی اج پشته و گرد و کشا دا کنه هلت او درکوت اینا کراسوی دریا و هر دوا مریویل برداری دید اینا وی گوت اره جزایوی ی خرابیا مالاته بوید چیه اج بلی هنده کواو بیتا گرتن یعنی پا عذاب کاب ایش بیتا عذاب دان. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسفی گوت اوی دا خازاوی چندش من کریه و بچی که کتلاند که دا اش مروفت وی شهدهی دا گوت اگر کراسوی اج سنگی و هاتبتا دراندن و اد آخفتنا خدا راست گوتیه و او اج دروینانه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. و اگر کراسوی اج پشته و هاتبتا دراندن و اد آخفتنا خدا درو کریه و او اج راست گویانه. فلما
رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. و جادم ظلامی دیتی کراس یوسفی اش پشته و یهاتیه دراندن وی زانی یوسف یه بگونه و وی گوتا جنکا خو هندی اف دروایه یا تپ دی وی جحلی ونای اج فیلت هوا جنکانه هندی فیلت هوانا گلکت مظنن. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. عزیز مصر گوت ای یوسف اواشوی چه بوی بهلا و نبیجا کسی و تو ای جنه داخوزا جبرنه بو گناه خوب بکه چونکی ابوی داخوزاتش یوسفی کری و ابوی ببختیاتا الوی کری تو یا خلطی و تش گناه کارانی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. و صحبت گهشتا جنکت باجری وان اتناف خدا اینو بر وان اپن رازیبون و السرکار جنا عزیزی گوت جنا عزیزی بالا خوش خلام خووناکت و ویانویا گهشتیا پر دلوه هندی امین ام ابوی کاری و اتبینین او یاد بر زبونه که آشکرا دا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. بجادم جنا عزیزی زانی او نکامی آوید کن و به فیل بازی و ادهاوه نوی و هنار تبدیف وان را و او و خاندن قصر خو و بالگه و بالیفک بوان آماده کرن و خارنجی دانا بروان و هر ایکی کرکک داوه دا بخارن بکار بینن پاشی و گوتا یوسفی در کونکوان و جادم وان او دیتی او حیبتی من و بچاوه که بلند سخ کرنه و جوانی آوی او جبیر وکرن لوان دستت خوب بریندار کرن و انش مندهوشی و گوت پاکی بو خوده بد او نش مرووانه چونکی جوانی آوی نوکیا مرووانه هماش ملیاکتا جی او ملیاکتا که بقدره. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. جنا عزیزی گوتوان جنکا یت دستت خو برین اف جحیلها یش بردیتناوی او هاتی سر هوا یا هاتی او یه هوا سراویانا من بوی لومی من کری و براستی من داخازاوی کربو و من برگریان کربو کوی بلای خواه بکشم دا اوی بکت یا از جد خازم بله اول برنهاتیه و سیند بت اگر اوی نکت یا از فرمان پی لیتکم او ده ایتا گرتن و ده بتش مروفت رزیل.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسفی خوب خودی اج خرابی و پیلانا وان پارست و گوت خدای من النک من گرتی خانه خوشت ویتره اجوی خرابیا او اج منت خازن و اگر تو فیل بازی وان اج من دیر نکی از ده میلداری بوان کم و از ده بمشوان نزانا یت اش نزانین خو گناهت کن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اینا خود دعای یوسفی بوی بجه اینا و او تشت جنا عزیزی و حوالتوی جه خاستی اجکرنا به امریا خود اجویدا پاش هندی خوده اوی گوهل دعای یوسفی بوی و دعای هر کسی که دعا کر بتشبنیتوی یه پرزانای بداخاز و پیتویا یوسفی و بوی تشتی یه کاریوی پیچاک ببت و کار همی بنیتوی دی. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پاشی عزیز و حوالتوی پشتی زانی کو یوسف یه دهمن پاقج و بگنه بو هنده چون کو حتی دمک دیر یان یه نزیک وی بکند حبسه و داهت کوا نچت. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. و دو جحیل دی ادگل یوسفی هاتنا گرتن ایک جوان گوت من ادخونه دا اتدید از ترید گوشم دا ببتا می و یدی گوت من دید از هندک نانی السرسر خو هلد گرم طیرا جید خوار. ای یوسف تعبیر خونت ما بو ما بیجا امد بینین تو جوانی اد پرستنا خوده دا و دسر دریا خلکی دا قنجیت کن. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسفی گوتا ون هر دوا خارنک بو هوا هر دوا نایت ببتا رزق هوا اد چه حالکی هبدا اگر از بری هنگی تعبیر و بو هوا نبیجم او تعبیر از دی بو هوا بیجم اجویه یا خدای من نشا من دای هندی ازم من باوری ابوی اینایا و پرستن بوی بتنه کریه و من خوش دین وی ملتی دای پاش یه باوری بخود نه اینایی و او اپرابونا پشتی مرنه و حسابت کافرن. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن دي كفتنا دين بابت خو إبراهيم وإسحاق ويعقوب كريا وپرستنا خدي كريا نبويا بما
و ام تشتکی بو خودت پارستن دا بکینه هف پشک اف توحیدها اجوی قنجیا خوده یاوید گلمه و دگل مروفا کری بله پتریا مروفا شکر خوده السر قنجیا توحید و باوری ناکن. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. و یوسفی گوتوان هر دو جحیلت گلوی هاتینا گرتن اره پرستنا وان خداوندت چه کری و جدا جدا چتره یان پرستنا خدای که بسر هاتی. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اما هین اجبلی خود پرستنا هندک ناوات کن چرامان اد پشت رانینن هوا و بابت هوا اش نزانین و سرداچون او بخویت کرین خدا خود چه هجت و دلیل سرراستی و نئینای نخواره حکم راست و حق یه خود بتنیه وی چه هف پشک نینن و وی فرمان دایه کجوی پیوتر هین خونه اخنه بن فرمانا کسی دی و پرستنا وی بتنه بکن و اوه دین راست یه چه خاری تدانه بله پتریا مروفا وی چند نزانن و بسر راستی وی هل نابن. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أي هر دو هوالت گرتی خانه اوه تعبیر خونت هوایه هندی اوه ید خونه دا ترید گواشت او دشگرتی خانه در کفتو بتمی گیر ملکی و یدی او دیتی نانی السرسر خو هلد گرت او ده هلاویستی ایتا هیلان و طایر دش سری خون او مثلا هین پسیار اوید کن پیک هاتو بدیماهی هات. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. و یوسفی گوتوی هوالی یوی زانی کو درزگار بد بحث من لنک خدان خو ملکی بکه و بیجی کو از بی گناه یهاتی ما گرتن اینا شیطانش بیراوی ظلامی بر و او بحث یوسفی بو ملکی بکد و جا یوسف پشتی هنگی چند سالا کاماد گرتی خانه و وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. و ملکی گوت من ادخونا خدا 7 جیلت قلو دیتن 7 جیلت لاغر و لواز او دخارن و من 7 گلیت کسک دیتن و 7 گلیت هشک ای گلی مظن و ماقویلا تعبیر خونا من بو من دیار بکن
اگر هین او بن يتخون تعبيرت كان. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وان قوت اف خونتا هندك خونت تيكلن چه تعبير بنينن وام چش تعبير خونا نظانين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وأوش كشتن رزگار بوي اجهر دو هوالت يوسفي پشتی بیراویل یوسفی هاتیه و گود از ده تعبیرا ویخونه بو هوا بیجم کانه هین من فرکنه نکی یوسفی دا از تعبیرا وی بو هوا بینم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ودم او ظلام گهشتی انک یوسفی گوته یوسف ای مروف راست گو تو تعبیر خوناوی بوم بیجه ی 7 جیلت قلو دیتین 7 جیلت لغر و لواز او دخارن و 7 گولیت کسک و 7 هشک دیتین دا از بزفر معنک ملکی و حوالت وی و تعبیر بو بیجم دا او تعبیر وی خونه بزانن یا من گوتیتا و دا او بهایتا بزانن. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسفی گوتا پسیارکر تعبیر خونا ملکی تعبیر و خونه اوه 7 سالت الدیف ایک هین چاندنکا باش دیکن دا برهم زیده ببت و جا اوه هین اجوی برهمی اتدرین هین و بگولیه و بهیلن و هل گرن دا خراب نبت و پتر خوب گرد کیمک تی نبت اجوی یا هینت خون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. واشی پشتیوان سالت برفرهیه 7 سالت هشکو دجوار دین ادوان سالا دا خلق دیوی خود یا هوا بری هنگی هل گرتی کیمک تینا بتشوی یا هم بطووی هل گرن. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پاشی پشتیوان سالت هشک سالک دیت باران تیدا دبسر مروفا دا بارد و جا خود تنگاوی دی جسر وان راکت و او اجبر فرهیه فقی تیدا دی گویشن. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وملكي قوتا بردس كتخو او ظلم تعبير خونا من دايش گرتي خانه در بخن و بو من بینن و جادم هنارتي ملكي هاتي داخازا يوسفي كري يوسفي قوتاوي ابزفرانك خدان خو ملكي و داخاز جبك بلا او پسيار اجوان جنابكت يدستت خو برين دار كرين كان مثلا منو وان چبو دا راستی بو همی آشکرا ببت و دا بزانن اسیه بے گناهم هندی خدای منه بکارو کریارت وانی پرزانایه تشتک جل بروی برزنابت.
قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ملکی گوتوان جنایت دستت خبرین مثلا هوا چبو دمل روژا میوانداریه هوا بالا خوش یوسفی و نکری هوا تشتاکی خراب جدیت بو وان گوت حاشا ما چه خرابیش وی ندیت بو هنگی جنا عزیزی گوت دگاوه راستی آشکرا بو از بوم یا من داخازا خرابی جکری و ویای وی اپلای خواه بکشم بلی وی گهداریا من نکر و هندی او ادهمی گوتنت خداش راست گویانه. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. افگوتنا من گوتی و اوی پاقجه و ازم یا گناهکار دا ظلام من بزانت و من ادگل خیانت درولوی نکریه و خرابیش من چه نبویه و از بوم یا داخاز جیکری و از اعتراف بوی چندت کم داهیم بزانن از او هر دوت پاقجین و هندی خودیه بروینادت هدایت خیانتت ایمانت دا بکت و کاروی راست نائینت. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. جنا عزیزی گوت و از نفس خو بریناکم هندی نفسه بخمت خوشیا خو گلک فرمان بکرنا خرابی و گناها الخدان خود کت او تینبت یه خود او پارستی هندی خوده باش گناه جبره گناه تویه یه توبه بکت اجبن یه توی یه دلوان کار پوان. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وملك مصر دميديتي يوسف يبريا قوت هنوي بينا نكمن دا ازوي بكمش حوالت خويت نزيك يت اسم شورتا خوبت كم ودم يوسف هاتي وملك دجلوي آخفتي وديتي او مروفك بگنه دسپاك و خدان اخلاقا ملكي قوتي هنديتي تو افرول نكما يقدر جراني ودهمي تشتدا باور يا ما ابتد ات. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويوسف فيا مفاي بجهين تخلكي وداديت نافبرا وانداب كار بينت لو قوت ملكي تمن بك والي السرگن جينيت مصري هندي ازم از پارزوانك دست پاكم يخدان ديتنو ظاناما ابوي تشتت دستت من دابت. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكان چاوا خود قنجید گل یوسفی کر کوی او اجگرتی خانه رزگار کر وصوی عرد مصر کرت دستوی دا چی جهوی ویا با او تچوه هچی خود بویت جبانیت خویت تقوادار او اجرحم خو اتداته و او خیره وی کسی کارک چاک بکت برزناکت. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
و خیر آخرت النک خوده اجیا دنیای چیتره بو خدانت باوری و تقوایه او تش عذاب خودت ترسن و گهداریا امر و فرمانت ویتکن. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. و برایت یوسفی هاتنا مصره پشتی هشکاتی و خلال عرد وان پیدا بوی دا قویتی بخو ببن و او چون نکوی و ایش زیرکی خو او نیاسین بلش بر سالت دریج و یک گوهرین بسر یوسفی دهاتی وان او ننیاسی. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. و یوسفی فرمان دا قدر وان بیتا گرتن و میوانداری کاش هجی بوان بیتا کرن پاشیکان وان چند قویت دا خاص کر وی هند دایه وان گوتو بوی وان برا بابا که هی مقصد وان بنیامین بو و برای یوسفی یدی بابی بو بله وان او دگل خو نه اینا یوسفی گوت برای خویش بابه جیوه دگل خو بینن اری ماهی نابینن من پیوان بتمامی بو هوا پیک اینا ومن قدر هوا باش گرد و از بو هوا چترین میوان حوینم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. و اگر هنوی بو من نئینن هوا چقیت لنکمنین از بو هوا بپیوم و یدین اینا نکمن. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وان قوت ام دي خواستينين دا بابوي قانع بكين و او ويد جلمة بهنيرت و ام چه تخسيريه ادوي چنده دانا كين. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. و يوسفي قوتا خزمت كارت خو هنوی پاروان ابدزی و بکنت ناف باروان دا گاو او زفرنه نک مروفت خو دا اوی بنیاسن و بزانن کانه ما چند قدر وان گرد و دا او دل خو اببانه هندک قویت دی و بزفرنه و فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. و جادم او وگر یاینا نک باب خو وان چیروکا قدر گرتنا عزیزی بوان بو باب خو وگرا و گوته ایدی او تشتکی نادتما اگر برای ما یدجید گلمه نبت و جاتوی جید گلمه بهنیره ام دقویتی بتمامی ادگل خو اینین و ام سوزت دینتا کوی بپارزین. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بابوان گوتوان اره چاوا باوریا من السر بنیامینی ابهوا بیت و من بری هنگی باوریا خو السر برای وی یوسفی جی ابهوا اینا بو و هواسوز دابو و هنوی بپارزن و هواسوز خو بجهن اینا و جا باوریا من ابهوا نایت و هنوی بپارزن بلی از ده باوریا خوب خود اینم و اوی بپارزد او چیترین پارزوانانه و دلووانترین دلووانانه هیویا من او رحمه من ببت وی بپارزت
وبمن أبزفرين تفا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ودم وان بارخ وفكري وان ديت أو بارا يه الوان هاتي زفراندن يه وان داي وان قد أي باب ما مزيدتر چدوید او بهای پرتال ما عزیزی یل ما زفراندی و جاتوش برای ما پشت راست با وی ادگل ما فریکه دا هم قویتا که مشب و مروبت خو بینین و هم ده برای خو پارزین و بار حشترکا زیده بخو اینین چونکی عزیز با هر مروبکی بار حشترکت داد و او پیوانکا بسانه هی السرما. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يعقوب صلاف لبن قوتوان از ناهلم او دگل هوا بهت حتى هين پیمانك بدن من وبخود سيند بخون و هين دوي بمن این نفا وسطنا بدكو دور الهوا بيتا جرتن و هين نشنوي خلاص بكن و جادم وان او پیمان خود دايوي يوي خاستي يعقوب قوت خود السر قوتنا ما وكيلة يعني شاهدي و پارستناوي بما بسيمايا. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وبابوان قوتوان أي كرتمن اگر هین چون عرض مصره هین همید ایک درگهی را نچند باجریدا بلد گلک درگه را هرن دا هین چاوین نبن و دم از وی شیرت الهوت کم اس نشم تشتکیش قدر خوده اجهو دیر بخم حکم ابتنه ی خوده من ی خوهلا ی پیویا ویوه و من باوری پوی هیا و خودان باور خود هلنا پیویا وی بتنه و ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودمعو ادگلک درگه را چوین باجری وکی بابوان فرمان الوان کری نبویک و اوتشت اب هیچ رنگکی قدر خود جوان دیر بکت بله اوش دل پیوبونا یعقوبی بو و او چاوین ببن و هندی یعقوب خودان زانین که مزنب کارو بارت دین خود پرکا وحی او نشاویدا بو بله پتریا مروفا نزانن کان دیماهیا مسئله ده چلیت و نزانن یا یعقوب صلاف لبن اجکار دین خود زاند. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ودم برايت يوسفي بجور كفتينا مزلا ميوانا وبرايوي يدي بابي ادگل واندابو. يوسفي براي خو يدي بابي برنك خو وبنهيني و گوته كندي ازم از براي تما وجاتو غمگين نبا وش بروي كاروان بره اینایا سر من تو بخم نکوه وی فرمان لیکر کو او وچند نبشتوان. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. و جادم یوسفی قویت دایوان و بار حشترت وان دا گرتی وی فرمان الخزمتکارت خو کر کو او وی تراری یوی قویت بو خلکی پیت پیوا بکنت نافبار برای وی بنیامینی دا بی کسک پیب حسیت و پشتی او سیار بوین دا بدن ره وان کل دیرکی گازی کر ای خدانت وان حشترت بار کری هندزی کرن. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قرأت يعقوب ابنك ويغازي كري وهاتنو قوتن حين الشد جريان. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وی بانک هلدری ادگل مروفت آماده گوتن ام یل وی تراری دگرین یه ملک بیوانه پید کد و هچی وی تراری بینت بار حشترکش گنمی بوی هیا و گازیکری گوت و از بدانا وی بار گنمی کفیلم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. برایت یوسفی گوت اب خوده هینت زانن و هودید و ام نهاتین عرض مصر دا خرابکاریت دا بکین و نج سال و خطت مایا ام دزی کربین. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. اویت التراری دگریان گوتا برایت یوسفی باشا پا جزای دزیکری لنک هوا چیه اگر هین ات درویم بن و هین دزیکر نینن. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. برایت یوسفی گوت جزایوی یه او تشتهاتی دزین و بیت دیتن او جزایویه یعنی او دزیکر بوی یه دزی جهاتی کرن ده بتا عبد ابوی جزایی کو عبدینیه ام دزیکرا جزاد دین اوه دین مایه و شریعت ما ات در حق دزیکرا دا ابوی رنگیه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وان برایت یوسفی و گراندن نکوی اینا یوسفی بخو بارتوان تک ودان وی اجبارتوان بری یه برای خوی دیبابی دست پیکر دا کاری وی کری یه مکمبت کو برای خو پهلتا النک خو پاشی او گهشتا بار برای خو
وی ترار اشناف باروی اینا داره ما بویرنگی بو یوسفی رک خوش کر دا او بشت برای خو پیلتا النکخو و اول شریعت ملک مصر نتشیا برای خو بگیرد بله حسکرنا خود هات سرهنده و او ادوه مسئله دا کاری شریعت برایت یوسفی بکن و دزیکر ببتعبت یه مبوت ام ات دنیای دا درجتوی السر ید خلکی بلندت کین و کی مقدر یوسفی بلند کری و دسر هر خودان زانین کی را ایکشوی زاناتر هیا حتی زانین ادگهت خود زانای تشت برچاو و نبرچاو. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. برایت یوسفی گوت اگر او دزیه بکت اپراستی برای کیوی دجی بر دزی کربو و مقصد وان پی یوسف بو اینا یوسفی او ببختی وان کری ات دل خدا وشارت و دگل خو گوت فین اجوه کمترن و خرابترن یا هینت بیجن دم هوا او ابسر من اینای یا هوا کری و خود زاناتره اپوی دره و ببختی هینت کن. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وداكو او سوزا خو بو باب خو بجه بينن يوان دايه وان قوت يوسفي أي عزيز هندي أوا وي بابك بيرو بنفصال وچوي هيا جالك حاجت كات ونشد جدير كفت وجاتو اكجما پیش بنياميني وبگره هندي أمين أمد بينين تت معاملة خدا دجال ما ودجال خلقيشي شقنجي كاراني. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يوسفي قوت أم خب خودت پارزينش هنده و ام ايكدي بگرين وكي هوا حكم پیداي اجبليوي يما ترار خل نگديتي چونکی اگر موکر یا هین اجمد خازن او هنگی ام ده بینش زور دارا. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. بجادم او جبهیوی بوین کو او گوه خو بدت وان خوش خلکی ودر کر و دگل اکو دو آخفتن مزن وان گوت اری ما هوا نزانیا کو باب هوا پیمانا کامکم یاش هوا ورگرتی کو هین برای خو بزفرینن و صانبت کو مسالت سر دست هوا رابط و برین که هوا تخسیری و غدره ات در حقا یوسفی جیدا کربو لو ازش عرد مصر درناکوم حتی باب من دستیریه ندتا من یان خدای من حکمکی بو من بکت و از جدر کوم و از بشم برای خوب بم و خودی چترین حکم دارانه و او دادگرترین حاکمه اتناف برا مروفا دا.
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. این بزفرنا نک باب خو و بو بیجن یا چه بوی و بیجنوی هندی کرتا بنیامین دزیه کا کری و مشاهدهی پوی چنده ندایا حتی هم پشت راست نبوین و مترار پیوانت نفبار ویدا ندیتی و علم غیبل نکمه نبو کو او دزیه کت دم ما پیمان دایتا کوی بزفرینین. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ودم او زفرین و او بو باب خو گوت یا چه بوی وان دا خاصش باب خو کر و او خوش گوتنا وان پشت راست کت و گوتنه تو ای باب ما بسیار خلق مصر بکه و یوان مروفت گلمه الکاروانی و هندی امین ام تراست گویند وی تشتیدای ام بوتد بجین. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وی گوتوان نوصایا بلکی نفست هوایت خراب پیلانک البر هوایا شرین کری و هوا او یا کری وکی هوا برد گل یوسفی کری بجا صبر کشانا من دیا جوان بد از گازندت گل ناکم بلکی خوده هر سی کرت من یوسفی و برای وی و برای وان یمزن اوش بر برای خمای بو من اب زفرین تفا هندی او بحال من یپرزانایا و دکار خدا یکار بنجها. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ويعقوبي پشت خداوان پشتیش گوتنوان بین تانک بوی و گوت وی بو کووانا من السر یوسفی وش خمادا چاوتوی سپی بون و دلوی تجی کووان بو بلوی خما خوفت شارت و اشکرانت کر. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ورتوی گوت اب خوده هر تو دمینی بیریا یوسفی کی و کووانداری وی بی حتی تو نزیکی مرنت بی یانت مری و جا پیچه که خما خسوک بکا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوبي برسوا واندو گوت اجبلی خود از گازنده و خمخو بو کسی دی آشکرانا کم اوه نخوشی و تنگاوی راد کت و از وی تشتیش دلووانی خودت زانم یهین نزانن. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعقوب قوت أي كرت من هين جارك دي فجرينا مصري وبسيارة يوسفي وبرايوي بكن وهي خوش رحمة خود نبرن چونكي شوانيت كافرية بقدر خودت كان بيوتر كسش دلووانيا خود بهيوي نابت.
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. و چۆنە مصرێ و دەمێ ئەو گەهشتینەنک یوسفی وانگوت ئەی عەزیز گرانی و هشکاتیاب سەرمە و مرۆڤێت مەداهاتی و مە پارەیەکی کێم و بێخێریە دیەلخۆ ئینایی وێجاتۆ وەکی بەرێ ئەبڤی بەهایەکێم تشتێکێ باش بدەمە و خێرێت گەلمە بکە و وان دەرهەمێت کێم و بێ بەهاش مەوەرگرە هەندی خودەیە جزایەکێ باش ئەتدەتە وان خێرکەرە یەت قەنجیەت گەل مرۆڤێت پێتەوی بکەن. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. دەمەوی گوهل ئاخفتنە وان بۆی دلێوی ماپوان و وی خوپوان دان یاسین و گوت ئەرێل بیرە هەوەیە ئەو نەخوشیە هەوە بسەری یوسفی و برایی وی ئینایی ئەلوی دەمەهینت نەزان ئەبدیماهیا وی کارەهینت کەن. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وان قوت أرينا كنت يوسفي وي قوت بلي أس يوسفم وهذا براي منا أبراستي خودي قنجي ومنت المكر وبشتي جيك وبوني أم جهان دين ايك هندي أوا يتقوى خودي بكت وبين خل سرطنقاوية فرح بكت خودي خير قنجيوي برزنا كت بلكي بباشترين رنگ جزائي اتداتوي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وانگوت اب خودي هندي خودي تبسر ما اخستي وبالظانين وتيجهشتني تسر بلند كري وهندي ام بوين ام دخلت بوين وما اوش قصتت جلتا وبرايتا كري. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يوسفي قوتوان افرو چلو مل سر هوانينا خود گناها بو هوا دي جبت و او دلووان ترين دلووانانا بوهي توبه بكت و الگهداريوي ابزفرت. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ودموي بسيارة بابخو أجوان كري وان قوتيه كو أو أشبر جريه يكو ربوي ويقوتوان هين بزفرنا نك بابخو وفيك راسي من أدقل خو ببن وبهاوجنا سر ديم باب من جابت ويدي چيبن فاشيهين همي مروفت خو بيننا نكمن. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ودم كاروان أجعرد مصر در كفتي وكراسة جالوان يعقوب قوتوان مروفت النكوي هندي أزم أسي بينا يوسفي سحت كم اگر هين من كم عقل نهج مرن وياريب من نكن ونبجن تيجبرت آخذي. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. اوان مروفت النكويت آمادا قوت اب خده هندي توي
هشتا توی السر خلطی خویا بره و تو ویانا یوسفی جبیرناکی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. و دم او مروف هاتی مزگینیا یوسفی بو یعقوبی اینا یو کراس یوسفی هاوتی سر دموی و او ابچاف کفتی و دلوی تجی کیف بوی وی گوتا وان مروفت النکخو اره ما من نگوتا بو هوا هندی اسم از وی اجقنجیو کرم و دلووانیا خودت زانم یا هین نزانم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ورتوی گوت ای باب ما تو بو ما داخاز جبرنا گناهش خدای خوب بکه داو ما عفی بکه تو گناهت ما وشیرت هندی ام بوین ام ادوی کاری دای مدگل یوسفی و برای وی کری ادخلت بوین. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. یعقوبی گوت پاشی از ده داخاز جبرنا گناه بو هوا اج خدای خوکم هندی او باش گناه جبر عبدت خویت توبه کره یه دلووان کار پوان. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. و یعقوب مروفتوی در کفتن مصر دا بچنا نکی یوسفی و جادم او گهشتینا نکی یوسفی وی دی بابت خو برنا نکخو و گوتوان اب آنهی خوده هین ورنا مصر و هینش گرانیه و خلایت پشت راست بن. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وی بو قدر گرتنا دیکو بابت خو او دانانا نکخو السر تخت حکم داریا خو و دی بابو برایتوی بو صلاو رزگرتن نکو بو پرستن خوبوی چماند و افچندت شریعت واندای درست بو بلی او اد شریعت مدای حرامه دارل شرکی بیتا گرتن و یوسفی گوتا باب خو اف خو چماندنه تعبیرا ویخونا منه یا من بری بوتا گوتی دم از زاروت خدای من او کر راستی وی قنجید گل من کر دمی وی اسش گرتی خانه اینای مدر و هین اجدشت اینای ننک من پشتی کو شیطانی پیوندیا براینیه ادناف برا منو برایت من دا خراب کری هندی خدای منه تشتوی بویت پهیر بینی او اب سرو برد کت هندی او کارو بارد بنیت خوی پرزانایا و دگوتنو کریارت خدای کار بنجها. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة
توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هاشي يوسفي دعاء أج خداي خوكيرو قوت خداي من أبراستيتا أج باشاتيا مصري بارك دامن وتج زانين تعبير خونا وزانين الدجي جلك دايمن أي أفران درو داهنر عسمان و عردي تت الدنياي و آخرت دا سركار همي كارت مني تو من بمرين مسلمان ومن أب بنيت خويت شاكرا بجهينا أج پیغمبر و مروفت هل بجارتي. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أفهاتيا قوتن أج سرهاتيا يوسفي أج دنگو باسو سرهاتيا غيبنا أم بريك وحي بوتت بجين أي پیغمبر وتلنك برايت يوسفي آماده نبوي دموان كار خوكري دا اوي پاونت بيردا ودموان حيلا الوي و بابوي كري وفا نشان راستياتيا وكوافش وحيا خديا بوتا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. و پتریا بط پریست ملت تا ای پیغمبر باوریه بتنائینن و دی کفتنا تناکن اگر خود رجدی السر باوری اینان وان بکیجی و جاتو خماوه چند نخو. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. و تو دا خازا کریه که جملت خناکی سر نشادان رکبوان هندی او قرآن و هدایتا یا تو پیهات یا هنارتن بیر اینانک بومرو و همیا او بیر خوبت این نوو پد این سره. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. و گلک نشان السر توحید و شیان خودت عسمان و عردیدت بلاغن وکی روژه و هیوه و چیا و دارو بارا اوان ات بینن و پشت ات دنه و هزرا خودت داناکن و مفایی بخوژی ورناگرن. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. و اوتها يت پشت اتدنا آيات خده باورينا اینن که خده آفراندر و رزقده و آفراندر همی چکریانه و ابتنه یه هجای پرستنه او بدرستی و باورينا اینن اگر او شرک بصانه ما ادگل دانکن خده یه پاک و بلند بتشوی چنده. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ارماتشتك اتدستوان دا هيا او پی پشت راست بن و عذاب خود بسروان دا نائت ينكب خافلتي و قيامت الوان الرانابت و او ابوه چندنا حسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تو ای پیغمبر بجوان افرقا منه از اب پشت راستی و بدلیل بو پرستنا خود بتنه گازید کم از وهجی دی کفتنا منکری و از خود اج شریکا پاکت کم و از نش بود پریسانم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وما بريتاي پیغمبر كسك بمروفا نهنارتيا او ظلم نبن يتما وحي بهنارتي اج خلق باجرا چونك او پتر ادگازي و پیامد گهن او اتاتين سرق حق باوريه ابوان ادئينن و او اتبرزبوين وان دروين درتخن اريفي جماعو العردي نگر ياينا دا كوي ببينن يا هاتي ريكا درو پیكرا و او عذابا هاتي سروان و خير آخرتش دنیای و تشتی تیدا چیتره بوان یتباوری اینای و اج خدای خود ترسیاین اری ماهین هزرا خوناکن و تناگهن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. و تو ای پیغمبر لزی اد سر کفتنا لسر دجمنا دا نکه چونکی پیغمبرت بریتا اجبر حکمتک امد زانین سر کفتن زیبوان ندهات حتی دم او پیغمبرش ملتت خوب بهی وید بون و او پشت راستت بون کو ملتت وان درو بوان کر و ایدی چهی وینما کو او باوری بینن الدم تنگاوی دجوارت بو سر کفتنا مدگهشت وان و جا یما بویتش پیغمبر و دی کفتیت وان ام رزگارت کین و عذاب ما اجوان نایت زفراندن ید تاوان کری و سر خودت بسته و دوی چنده دا صبر اینانک بو پیغمبری صراف لبن هیا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. براستی اد سرهاتیت وان پیغمبر دا یتما بوتا وگیراین و دوی دا یا بسر درو پیکر هاتی شیرت و عبرت بو خودان عقلت درست هنه اف قرآن گوتنه که چکری و درو نبویه بلکی ما او یا اینا یا خار راستگویی یا کتابت بری خواشکرات کد و او دیار کرنه که بو هر تشتکی بنی هوجه ببنه اج حلالی و حرامی و رنیشادانه که اج بر زبونه و دلوفانیه که بو خودم باوره دلت وان پیب هدایتت کون و جاو کاری بفرمانت و ادکن